целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра. Друзья, мы рады представить вам обновленную программу Фонтана. С целью воплотить идею Сириуса была создана серия новых шоу, которые будут сменять друг друга ежедневно. Каждая неделя будет начинаться с произведений русских классиков. По вторникам будут звучать саундтреки к известным фильмам. Среда – вечер чудесных венских вальсов. По четвергам шоу будет наполнено звуками мировой популярной музыки. В пятницу прозвучат шедевры великих композиторов. Суббота – самое время для современной российской поп-музыки, а воскресенье – для зажигательных латиноамериканских ритмов. Желаем вам хорошего настроения и незабываемых впечатлений.
saber que ya no eres para mí. Solo pasito contigo compartir. Me encanta saber que no eres para mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Ay, cómo me duele estar sin ti, estar sin tú, no me amas. Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor, por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón. Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor. Juraría que soy lo que quiero, pero sé que moriría si me queda la vida. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero sí me estoy sintiendo. Me aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio